Ishimwe Christian yamaze kugaruka muri ekipe ya APR FC. Ese yaba azafasha intare z'ingabo z'igihugu kwegukana ibikombe byinshi bya shampiyona ndetse bakitwara neza muri CAF Champions League? Ubundi nyuma y'igihe kirekire akinira ekipe ya Polisi, Ishimwe Christian yamaze gusubira muri ekipe ya APR FC mu masezerano y'imyaka 2. Uyu myugariro yavuze ko intego ye nyamukuru yamugariye muri iyi kipe ari ugutwara ibikombe nk'ibisanzwe ndetse no gufasha ekipe ya APR FC kwitwara neza mu marushanwa nyafurika ya CAF Champions League. Niki kihishe inyuma y'igaruka rye? Kuki Rayon Sport itabashije kumwegukana kandi ariyo yahabwaga amahirwe? Ese abafana ba ekipe ya APR FC bakwiye kwitega iki ku mukinnyi wari usanzwe azi neza umuco n'imikinire y'iyi kipe? Wowe reba iyi video yose umenye amagambo akomeye cyane yavuze nyuma yo gusinya ndetse n'icyo yasezeranyije abafana ba ekipe ya APR FC. Yavuze ibintu byinshi cyane byatunguye abantu bose. Uburyo yanze kwemera ekipe ya Rayon Sport, uburyo agomba kuza kandi azanye ingamba zifatika. Ibi byose biri muri iyi video. Wowe icyo ngusabye ni kimwe gusa: kanda like kuri iyi video, reba niba warakanze subscribe, ubundi fata iminota mike wumve neza ibintu byose ukuntu bihagaze kugeza ubu ngubu, amagambo akomeye cyane yatangajwe n'uyu Ishimwe Christian. Ubundi mu mupira w'amaguru hari abakinnyi bagenda bakagaruka, ariko hari n'abagaruka bafite ubutumwa bukomeye. Iyo umukinnyi agarutse mu ikipe yamureze, abafana benshi bahita bibaza byinshi. Ese yagarutse gukora amateka mashya? Ese yaba azashobora gusubiza ikipe ku rwego rwifuza? Ese niwe gisubizo cy'ibibazo ikipe yari ifite koko? Ibi nibyo bibazo byose rero abafana bakomeje kwibaza nyuma y'uko myugariro Ishimwe Christian yagarutse muri ekipe ya APR FC ku masezerano y'imyaka 2. Nyuma yo kuva muri Polisi, ekipe ya Rayon Sport ngo yaramushakaga cyane. Ubundi Ishimwe Christian ntabwo ari izina risanzwe cyangwa ntabwo ari izina rishya. Ni umukinnyi wari usanzwe azi neza ubuzima bw'iyi kipe ya APR FC, uburyo ikoramo ndetse n'igitutu cyo gukinira ikipe ikora. Ubu ibyisabwa byose arabisobanukiwe. Ubundi mu gihe ekipe ya APR FC iri gukora impinduka zitandukanye zigamije kongera kuyubaka ndetse no kuyitegura ibihe biri imbere, ubuyobozi bw'iyi kipe bwahisemo kongera kugirira icyizere Ishimwe Christian. Ni icyemezo cyakiriwe neza n'abafana benshi, babona ko uyu mukinnyi afite ubunararibonye n'ubushobozi bwo gufasha ikipe kugera ku ntego zayo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru nyuma yo gusinya amasezerano, Ishimwe Christian yavuze amagambo yerekanye neza ko yakiriye iyi ntambwe nshya. Yavuze ko yishimiye kugaruka muri ekipe ya APR FC ndetse ko iyi kipe azi neza kandi yamuhaye byinshi mu rugendo rwe rw'umupira w'amaguru. Yagize ati: nagize amahirwe yo kongera kugaruka muri ekipe ya APR FC. Ibi ni ibintu by'agaciro kuri njye kuko si ubwa mbere ndi hano. Nzi iyi kipe kandi nzi ibyo ishaka. Umukinnyi kandi nzi yuko neza nzayifasha nk'uko byitezwe. Aya ni amagambo yahise aha icyizere abafana uyu mukinnyi uje atangiye ataje kwiga muri APR FC, ahubwo aje azi neza inshingano zimutegereje. Ariko ikintu cyashimishije abafana kurushaho ni amagambo yavuze ku ntego zimugaruye mu buryo budaciye ku ruhande. Ishimwe Christian yavuze ko intego ze ari ugutwara ibikombe nk'ibisanzwe. Ibi ni ibyerekana ko azi uburyo, azi umuco wa ekipe ya APR FC. Ni ikipe itajya yinjira mu marushanwa ngo yishimire kuyitabira ku busa gusa, ahubwo ihora ihatanira kwegukana ibikombe. Ntabwo yagarukiye aho gusa, yongeyeho ko ashaka gufasha rero ekipe ya APR FC kugera kure no mu marushanwa mpuzamahanga. Ibintu abafana bamaze igihe bifuza cyane.
Ubundi mu myaka yashize ikipe ya APR FC yagiye yigaragaza imbere mu gihugu, ariko abafana bayo bagakomeza kurota umunsi bazabona ikipe yabo ikora amateka ikomeye ndetse ku rwego rwa Afurika. Kuba Ishimwe Christian rero yagaruka afite intego yo kwigeza kure mu matsinda ya CAF Champions League, ibi ngibi nibyo byongeye kubyutsa icyizere. Hari n'ikindi gice cy'ingenzi cyatumye amagambo ye avugisha benshi. Yavuze ko adatinya guhatanira umwanya ubanza mu kibuga kuko ari ubuzima bw'umukinnyi bumusaba. Ibi bivuze ko ataje yishingikirije ku mateka cyangwa ku kuba yarigeze gukinira ekipe ya APR FC, ahubwo ngo aje yiteguye gukora cyane kugira ngo yisubize umwanya ubanza mu kibuga. Ku ruhande rw'abafana, benshi bamaze gutangira kwibaza niba Ishimwe Christian azaba umwe mu bakinnyi bazafasha ekipe ya APR FC kugera ku bwugarizi bukomere umwaka wenda utaha. Abakurikirana hafi umupira w'u Rwanda bavuga ko uburambe bwe, ubunararibonye bwe ndetse no kuba azi neza ekipe ya APR FC bishobora kumufasha guhita yinjira mu mikinire y'iyi kipe nta ngorane nyinshi zibayeho. Ariko kandi hari n'abavuga ko urugamba rukiri rurerure kuko umupira uhinduka buri munsi kandi buri mukinnyi asabwa kwigaragaza buri gihe. Icyakora ikigaragara ni uko kugaruka kwa Ishimwe Christian ari imwe muri transferi zikomeje kuvugisha benshi muri iyi mpeshyi. Ese yaba azabasha gusohoza isezerano rye ryo gutwara ibikombe, cyangwa yaba azafasha kugera kure APR FC mu marushanwa nyafurika? Ese abafana bo baba bazongera kubona Ishimwe Christian bamenyereye? Ibisubizo by'ibibazo bizaboneka mu minsi iri imbere, gusa icyo benshi bahurizaho ni uko intare yagarutse mu rugo, kandi ubu benshi amaso yabo bayamwerekejeho. Niba uri umufana wa APR FC, iyi ni inkuru itanga icyizere. Niba uri umufana w'andi makipe, iyi ni transferi igomba kugutera gukurikiranira hafi uko ibintu bizagenda, uko rimwe na rimwe kugaruka k'umukinnyi bishobora guhindura byinshi kurusha uko abantu babyibwiraga.